дар муассисаи давлатии сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик чанд китоби тоза ба таб расид. ин китобҳо асосан дар бахши бачагона омода гардида дар радифи донишномаи кӯдакон ба таб расидаанд. яке аз ин китобҳо ки барои рушди таваккури кӯдакон ва наврасон омода гардидааст чӣ кай дар куҷо ном дошта бо шакли тозаву диққатҷалбкунанда рӯи чоп омадааст. ба муҳтавои ин китоб ошно гардидан ба кӯдакон имкон медиҳад то ба тамоми саволҳои соддаи даврони кӯдакӣ ва пеш аз ҳама ба тамоми ҷузъиёти гирду атроф ошноӣ пайдо намоянд. ин китоб дар радифи китобҳои дигар ки мо чоп кардем яке аз китобҳои беҳтарин барои бачаҳо аст. ин китоб асосан тарҷума аз китоби фаронсавӣ аст ки дар унҷа мавзӯъҳои гуногуне аз қабили кайҳону фарз кардем аз мавзӯъҳои биолоҷиву аз дигар рӯзғордориву амсоли ин масоили зиёд мавзӯъҳои зиёде ҳастанд ки барои кӯдак бисёр ҷолиб ҳастанд. мо ҳамин китоба аз ҷониби як нафар донишманди бисёр маъруф яке аз барандагони радиову телевизиони мо абдуқодири абдуқаҳҳор ина аз ҳамун китобе ки гуфтем ба тоҷикӣ баргардондан ва дар ин ҷо иловаҳое ки барои миллати тоҷик коргар бошад иловаҳое карда шудааст ва дар сарсухан ҳам аз бузургиҳои яъне ихтироати аҷдоди мо чизе гуфта шудааст. дар ин ҷо симои тоҷикӣ ҳам дар баъзе аксҳо тағйир дода тоҷикӣ кунонида шудааст ва муаллиф чанд соли қаблтар ина оварда буданд ва мутарҷим оварда буданд ва гуфта буданд ки маро сахт ногувор аст, маро сахт алам меояд ки барои чӣ дар ин китобҳо аз ихтироати миллати тоҷик чизе нест ки ихтироати бузурги ҷаҳонӣ кардаанд. ба ҳамин хотир ин китоби баргузида аст, яъне ки аз ҳар куҷо гирифта ва ҳар ҷо аз ихтироати ки аҷдоди мо кардаанд онҳоро дар ин ҷо насб кардааст ки китоб барои ҷомеаи тоҷикистон барои бачаҳои мо бисёр ҷолибу хонданӣ ва ҳам забони ниҳоят равон аз ҷониби бароти абдураҳмон дар ин ҷо таҳрир шуда ва забони нобу равони тоҷикӣ ки дар минтақаи мо роиҷ аст ба ӯ мутобиқ шудааст. чун мутасаддиён изҳор доштанд ин донишнома аз забонҳои дигар тарҷума шуда дар он дигаргунӣ доир ба фарҳанги миллии мо ворид карда шудааст. китоби дигаре ки аз ҷониби аҳли кормандони ин муассиса ба таб расидааст бобати организми инсон қисса мекунад. ин китоб асосан барои донишҷӯёни соҳаи тиб ва табибони ҷавон ва дар умум барои ҳама тавсия карда мешавад. ҳар як ҷӯяндаи илм метавонад пиромуни ҷисми инсон ва рагу пайванди худ огоҳӣ пайдо намояд ва хубтар бидонад ки кадоме аз узвҳои он дар куҷо ҷой гирифтааст. китоби дигар дар шигифтиҳои бадан чоп кардем. ин ҳам аз ҷониби донишмандони инглис навишта шудааст ва барои ҷомеаи аврупо бисёр маъруф аст ва ина дар мамолики шарқ низ бо забонҳои гуногун тарҷума кардаанд ва аз ҷумла дар эрон ҳам омадааст ва мо ина аз китобҳои эронӣ аз баргардон кардем ба тоҷикӣ ва чун китоби тиб аст, яъне ки анатомияи одам аст, бисёр китоби мураккаб буд. он истилоҳоте ки фарз кардем дар аврупо аст ба истилоҳоте ки дар русия ки мо бештар бо истилоҳоти русӣ сару кор доштем дар ин ҷо тамоман истилоҳот дигар ҳастанд. барои ҳамин мо инора дар тақрибан 2 сол донишмандони мо заҳмат кашиданд то ин ки истилоҳҳои мутобиқи ҷомеаи тоҷикистон дар унҷа ворид кунанд ва равону хонданӣ кунанд то ин ки бачаҳои моро ба истилоҳ зур наояд дар хондани он. ин асосан барои синфҳои аз 9 боло 9, 10, 11 ино ҳастанд, ҳамон синфҳои болоие ки анатомия мехонанд ва барои донишгоҳҳои тиббӣ аст ки мо дар ҳар куҷо ки ина бурдему дидам бисёр хуш қабул кардан аз ин китоб
و مخصوصا زبان او، روانی او و زیبایی عکس ها که تمام بدن از به اصطلاح از نوک پا تا نوک مو، از سر تا پا همه روان به ترتیب با عکس های بسیار روشن. این نه تنها برای بچه ها بلکه برای کلانسالان، برای همه لازم است. همه باید از این کتاب آگاه باشند. یک بار بینن خودشان میفهمند که فرض کردیم هر کجای بدنش درد کند و نگوید که فرض کردیم جگرش درد کرد، اگر گوید که من معده‌ام درد میکند فرض کردیم، یا که امثال این. در اینجا جگر کجاست، معده کجاست، یا که تلخه کجاست، همه بسیار کلان و زیبا و روشن نشان داده شده است. بهترین از کتاب‌هایی است که در جامعه تاجیکستان بار اول برای مردم تاجیکستان به نشر میرسد. رسم‌های زیبا و صفت خوب چوب هر بیننده را وادار می‌سازد تا این کتاب را به دست بگیرد و ورق‌گردانی نماید. انا این کتاب باشد یکی از بازیافت‌های اساسی کارمندان این مؤسسه به حساب می‌رود. کتاب مذکور اساساً برای نورسانی تا مکتبی پیشنهاد گردیده با 4 خط آماده شده است. باید اظهار داشت که هر یک کودکی که به خواندن میل پیدا می‌کند می‌تواند از محتوای آن استفاده ببرد و دنیای نورسی خود را رنگین‌تر بسازد. همزمان در کتاب مذکور ثبت دیسکی همچون ساعتی درسی معین و پیشنهاد گردیده است که با شنیدن و تماشای آن نسل نورس از جهان هستی معلومات می‌گیرند. شناخت و یادگیری. این کتاب برای مردم تاجیک، مخصوصاً برای طلبه‌های، برای بچه‌های کودکان تا مکتبی است، تا سن مکتبی. این تا صنف یک رفتن باید از این کتاب آگاه بوده باشد. این کتاب عبارت از 5 دفتر است. فرض کردیم در اینجا رنگ ها است، یک دفترش ما میگیریم، در اینجا رنگ ها است و کودک همین رنگ ها را با 4 زبان، با 3 زبان اساساً، تاجیکی، روسی، انگلیسی و خط نیاگان یعنی خط فارسی. البته زبان نیاگان ما خط فارسی و کریلیک هر دو در یک زبان است، فقط شکل خط دیگر است. یعنی که ما خواستیم که کودکان ما با خط نیاگان از کودکی شناس شوند که برای اونا در سالهای من بعد مشکلات نیاید. و این کتاب هم در اروپا نوشته شده است و هر مملکتی که این به زبان خود برگردانده است در اونجا زبان خود و زبانهای دولتی، زبانهای خارجی که برای همون مملکت ضرورترن در اونجا جا کردن و ما همون شکل کتاب و مضمون و رسم و آنها رو نگه داشتیم و زبان تاجیکی و روسی را اینجا علاوه کردیم در ردیف انگلیسی و فارسی. و دفتر دیگری آن عبارت از نام حیوانات است و دفتر سوم شکل ها است. شکل ها که همین کودک همین تمام همین شکل هایی که در چی است، در همین طبیعت است، در زندگی روزگار هر روز میبیند، اینا در اینجا از همونجا مثال گرفته شده است و کودک همین که دید میفهمد که این چی است. خب در اینجا الفبا است. الفبا، شکل‌های الفبا را کودک یاد میگیرد. فرض کردیم با تاجیکی، روسی، انگلیسی و فارسی. و دفتر پنجم عددها است، رقم‌ها که اینها را هم با 4 زبان از خود میکند و بسیار ساده و روان و علاوه بر این اینها در یک بسته که متاسفانه در تاجیکستان ساختن این بسته ها بسیار مشکل بود. ما در همین کارخانه تشکیل کردیم و برای این کتاب بسته مخصوص تیار کردیم. روی چاپ آمدن این کتاب ها که از موضوعهای گوناگون نقل میکنند برای نسل نورس یک مژده خوب میباشند. هر یک والدین که از فردای طفل خویش اندیشه میکند باید امروز برای دسترس نمودن کتاب های لازمه بی‌طرف نباشد.